ke hai ni mutua Nabi Muhammad ho siro ho makin lemah tubuh Nabi makin lemah mi. Bahkan Nabi kepegah dalam sejarah hana gedang imum ba Abu Bakar lewro hana gedang imum Nabi lain mandum gedang derawan tapi Muhammad wade umur 60 letun tiih lam tikaih hana lidaya la haula wala quwata illa billah ba sabah urawa truk malaikat yang berupa sebagai manusia getok-tok pintu oleh malaikat. Assalamualaikum ya ahlul bait gekul li malaikat rupanya gekul li Nabi Fatimah nalun ayah tabuka pintu Fatimah tabuka pintu Fatimah pakan ayah soy luar nyan jame tayo ya sehingga gejak Fatimah gebuka pintu rupanya gekalan sidra urang musurban putih baju jubah putih rupanya malaikat malik maut sehingga getanyang li Fatimah sawadrawan lun merupakan utusan Allah golem abih gesuud di malaikat merupakan utusan Allah awai gesuud Nabi lam kama nya Fatimah nyan anak mutuah merupakan makhluk Allah yang kupisah antara nyawang dan tubuh nyan merupakan makhluk Allah yang pijebre antara laku dengan promoh nyan makhluk Allah yang tarik nyawang hamba Allah yutamang anak mutuah sehingga mekot Fatimah karena gede pula bahawa ayah ke Muhammad kena uwa Allah berob ru'i mata Fatimah uronyan pula terus sahabat Nabi terus keluarga Nabi Aisyah Fatimah mandum istri-istri Nabi gemung Nabi Muhammad tibalah saatnya Nabi gedanyang bak malaikat dan malaikat gedanyang bak Nabi Muhammad merebedra wakalun tarik nyawang urang ba uronyon lung hanteka ate lung tarik nyawang gata lung tanyang ba gata Muhammad peukuh gata Muhammad kasiap tawa ba Allah watayan ke haimi mutuah Nabi Muhammad berop ru'i mata meleng-leng imata Nabi getanyang li malaikat ba Nabi pakan takli Muhammad pakan tabo Muhammad peukuh gata hana setia karena pisah ngan dunia kan malaikat kan long klik dengan ke umat long klik dengan ke umat pakiban nasib umat long singoh dikutika long waba Allah wadian ke hai ni mutuah mulagilah malaikat getarik nyawang Nabi Muhammad getarik nyawang Nabi dari aki berat getarik nyawang Nabi dari kaki ni mutuah truk batu gekun li malaikat sidrawatu lias tariha piuk siat tiba-tiba kesambung lam tarik nyawang truk baka iyang gekun li malaikat lias tariha piuh siat tiba-tiba tarik nyawang lam sampai truk bak takwa wadaikat truk bak takwa gekun li malaikat lias tariha rupanya getarik nyawang Nabi truk bak takwa Nabi Muhammad banteng tingkat ke umat gekun li Nabi Muhammad malaikat menyaduk no sakit tarik nyawang malaikat menyaduk no dahsyat sakit tubuh tarik nyawang malaikat bagi bangkeh disadar tarik nyawang umat dan malaikat menyaduk no sakit tarik nyawang malaikat nicak malaikat ubena sakit tarik nyawang yang naba umat dan malaikat liputua batu bohlun malaikat inun han sanggup kalan malaikat menyelagi sakit tarik nyawang umat dan malaikat memetua Nabi Muhammad kata padaku nyawang ni tapi manteng tinggal kepada kitanya umat ku ulang kalimat lega Nabi umati abeh nyawang Nabi gesut nyawang Nabi dengan kekun umati mi mutua rap nuwa ba Allah manteng tinggal ku umat mi mutua nyandung cinta Nabi kepada umat wadayan ke berob ru'i mata Fatimah berob ru'i mata Aisyah berob ru'i mata para sahabat wadayan ke Nabi nuwa Allah nutup oleh Nabi nutup muka Nabi dengan ijab putih Nabi dekem tersenyum nuwa Allah sang ba uronyan lagi-lagi kon ba Umar bin Khattab kekele Umar bin Khattab truk urumuh Nabi
umat berkata kapayah gejak ngan tungkat karena han sanggup gedinga beda Nabi kana wa Allah. Soayang pegah Muhammad uronyo ka meninggal. Soayang pegah Muhammad uronyo ka wafat. Lumpah urungnya bahwa Muhammad hana lem wafat. Gejak Abu Bakar gekun ba Umar. Umar sabar Umar. Bagaimana Muhammad merupakan hamba Allah. Menyitanya iman kepada Allah. Itu sayang kepada Muhammad. Percayailah bahwa Muhammad betul-betul kawafat dan wabah Allah. Wadayan kedua Umar bin Khattab hana merempak sur sapali rupanya betul Nabi kan wabah Allah. Wadayan ke hai ni mutua umat Islam gadah sitro janjungan. Itulah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad urang yang paling mulia, Nabi Muhammad urang yang paling agung. Umur 60 letun Nabi ni wabah Allah manteng tingat kepada umat. Teruk nyawang bak takwa manteng khulin Nabi ummati nyawa ke memutua sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi God mulut tiap tahun Nabi nyawa ke nyawa yang perlu pegah tentang sejarah kehidupan Rasulullah. Orang nyawa memutua tanya taturi Nabi yang tak pegah malamnya merupakan Nabi Muhammad. Ciri-cirinya malamnya yang tak pegah merupakan Nabi Muhammad, kisah-kisahnya yang tak pegah malamnya kelebihan Nabi